Ke a le dumediša ebile ke a le amogela go Semoya ka Ngaka Mmakgabo. Ke tlo kgopela gore le subscribe le like channel ya rena le gotle le notification bell gore ka motlha ke uploada di-new videos le kgone go tseba. Ebile ke rata gore le share le di-video tša rena le batho ba ile gore la ba rata. Ke a tshepa gore tlo ipsina ka taba tše le gore ke le tshwaretše tšona. Ke a leboga. Story time. Go tseba gore kwena Lešuega wa tšhoga o tšhaba o theeletša di-story tša go tšhoša. Ke tlo kgopela gore video ska e lebelela ka gore video ke ga e wele ka lefapheng le wena o le go mo go lona. Video ke video e le gore e bolela ka something sa go tšhoša. So today ke tlo share le lena story sa Dogman. This is a true story ke ntho e diragetseng ka nnete gomme ke le ke kwa ka ipotša gore okay re ke share le batho ba bangwe ba kgone tswana go diragalang ka mola ntle ka mola. Okay, nageng ya rena South Africa a senkane kwa batho ba bolela ka di-document jwale mare le gore sa le ka kwa story sa se seng sa mono mongwe ka re ke Lešole a bolela ka taba document. Ke tla ke se theeletša gape story se and then ke tla se share le lena ke re ka re o boletše gore ntho e diragetse mo South Africa. Bo Africa a se any story unless tšela tša kgale-kgale tšela re bitša gore ke di-myth mara ntho gona e diragetše a kere le tšona tla rola ka tšona next time gore kgone bona gore na botse diphoofolo tše di tšwa di le kae. Dogman, Bigfoot di tšwa di le kae. Okay, so story se tlo le bitsang sona se diragetseng ka mo le nageng ya America go la New York. Okay, America guys ke naga e kgolo le bo UK gantši di ba gona di-document Bigfoot le bo Mexico di ba gona di-document Bigfoot a kere. So go na le batho ba nnang ka ditoropong and then go ba le batho le ba nnang nka no re ke dinaga magaeng a kere because ke gotse le motho ane na le jarete ngwe kgolo ke motse ke jarete kgolo and then motho mongwe o go jana gore ke distance go tloga ka ga go ya into the next house a kere ene magwa ke batho ba le gore maybe ke tse ba rata tlhago or jwang a ke tse mo e leng gore motho gona no kgwetša tlhathi a fitlhe a ge ntlo gona ka mola a dule ka gare a kere and most ge ba aga ga ba age dintlo tša tshwane tša rena tša ditena dintlo tša go dirwa ka concrete no dintlo tša bona le di-upstairs but o kgwetše di dirile ka maplanka di-asbestos jwale ka mokgwa le gore ba aga ka gona. O ka lebela recently go bile le beke tša go feta kua go la LA Los Angeles go bile le mollo o mogologolo ka baka la gore ntlo tša bona di ka re ga tlhathi ga na mola bo Hollywood ke pleke botse ntlo tše digolo tše di botse tša go kgatlhiša mare di ka re ga tlhathi o tletše mehlare mentši mo e le gore mollo o ile wa thoma gomme wa spreader all over ka mokgwela ke kweleng ka gona o ka re ke ntlo e tee fela e le gore ga se fishe ke mollo. That's what I heard or two tše le gore a se diswe but everything came down because ke maplanka ba ga ka maplanka a kere so go iswa then mola ona bile ke tima ka speed. Okay, so story se ke tlo botšang sona se diragetse gona mola go la New York gona mola naga magaeng tša gona. So batho ba kere ba the mabitso motho le gore o tlhalosa story a se story sa gage o se boditše ke mogwera wa gage. So a re reng okay a tlhalosa story a re se ke ra mothelebitso re tlo le mmitša mogwera wa and then story se se tlhalosa ke motho le gore dilo tše di diragetše ka gabo a kere so re mothelebitso lebitso la a re mmitša gore ke ena Jacob. Okay, so ge re bolela ka Jacob dilo tše di diragetše ka gabo and then re tlo bolela ka mogwera wa Jacob. Ge re mogwera wa Jacob ke motho le gore o tliša ditaba tše Jacob dilo tše di diragetše ka gabo Jacob a botša mogwera wa gage a di fetišetša pele. Okay, so ntho e diragetšeng ke ntho la gore batho ba dula mo go la New York naga magaeng tša gona ke makgowa a kere mare makgowa kere a fapana rena makgowa as long le wena wa itheo le wena le kgona morono la wa bona re no bitša lekgowa a kere mara bona ba tsebana ba ya ka mehlobo ya bona go na le ma-Irish go na le ma-Jews go na le ma-English go na le ma-Latino jwale ba fapana ena pele mohlobo motea ba wile under one umbrella ba fapana. So ga tlhalosa mogwera wa Jacob mokgotsi wa Jacob o re mo ba dulang gona a kere ba dula
gona mo dinaga magaeng akere, and then ke community le gore a se batho ba bantšhi kudu akere, ka nako one go community one ebile le batho ba 100 like me metse 100 ge akere, over few houses less than that jalo le jalo. So ke metse eo ya bona, and then most be le batho ba ile gore ke ma-English ke makgwala a bolela sekgowa a bolela English go tswa bo England bokae ka jalo le jalo, but ke America akere, so ke ma-English akere, and then go tletse gape le ma-Irish akere. So ma-English le ma-Irish tlhago ya bona ga e tshwane, le bona ka bose bona a bana pe ba tshwana go ka ba lebelela ga botse, and then le ka mokgwa ba dirang dilo ka gona ga ba tshwane, ga go tshwane, le di-beliefs tsa bona ga di tshwane, ba na le beliefs tsa go fapana akere. So ma-Irish ke batho ba ile gore ba believer kudu go modimo, ba believer kudu mo thapelong akere, and ma-Irish ke batho le bana kore community ya bona ba ba le melao ya bona ye le gore ga wa tshwanela go itshela go le yona one of them go le yona le Irish go ka tshela melao ya bona go na ntwe ba reng they shun you akere, kore ba go koba ga o sa le community ya bona, o swantse o sepele, ga ba sa o bolediša le ba kopana le wena kore a ba sana any contact le wena, o kubile mo community. So ka mokgwa phelang ka ona ke batho ba ile ba phela ka tsela e leng gore they make sure gore ba se ke ba dira di-mistakes, gore ba se ke ba ishiwa kgorong ya bona, ba se ke ba kubiwa akere in their community, ke ka mokgwa ba phelang ka gona. So mokgotsi wa Jacob o bolela gore Jacob e be le gaufi le ga gabo akere, and then e be le bagwera, and then mo e leng gore nako ntšhi go tšele gore ma-Irish a banke ba dumela gore bana ba bona e be di-friends le batho ba mehlobo mengwe, makgwa a mehlobo mengwe like ma-English, ma-Latino jalo jalo, banke ba dumela akere, but yena Jacob ka bone ba mo dumelela mo e leng gore Jacob o ba kgona le go fela a ya etela mogwera gage a raroka le nna ka bicycle a gage jalo le jalo akere. And then so ma-Irish ke batho ba le leng gore ba sa phela segologolo, ga ba rate technology, ga ba nyake technology le ga teng, ga bana di-cell phone, ga ba šomiše di-cell phone, ko rona le tšintši le rona ra di dira bona ba di dire di-cell phone, dintlo tša bona e ka ba ntlo tše digologolo tše di botse mara ga di na mohlagase, ba sa šomiša dikgonye, ba ya kwa nageng ba ya dira dikgonye, and then ba gotša mello ba apea ka dikgonye jalo le jalo ka mokgwa ba phelang ka gona akere, le ge e le gore technology gaufi le bona but bona ga ba inyake, ga bana di-TV, bona ke batho ba le ba phela ka thapelo, kore dilo tša tshwana di-TV, metlagase, technology, Wi-Fi go ya ka bona ke dilo tša ga Sathane, so ga ba ke associated with those things. So ga bo Jacob le yona it was the same, e be le Jacob bo papage bo mmage, and then bo sesiage le bana bao ba bashimane akere, and then ba nagana mowe maganyana uwe ba na jarete kgolo ka ntlo bona kgolo e botse, and then ba ruile gantši ma-Irish batho ba rata go rua di ruiwa akere, batho ba bantši ba ile ba nna magae most cause jarete tša mantši digologolo, then ba kgona ba le that opportunity ya kgona go rua dikgomo, dipudi, dinku, dikgogo jalo le jalo. So le ga bo Jacob it was the same, ba ena le diruiwa tša bona tše le gore gantši ba phela ka tšona, ga ba nyaka go ja nama ba bolaya kgogo, tšengwe ba bolaya pudi ya bona ba beya ka di-fridging jalo le jalo, ke ka mokgwa ba bego ba phela ka gona. And then ba tseba gore ga ba nyaka mmeleke dikgomo di gona eng ko rena ba sa sokole akere, and then so ke batho ba e leng gore ge winter setse ba tamela, because winter wa tonya ba ka se kgone go ya kua nageng go nyaka dikgonye, ba ka tla ba bolale ke phefo, and then they make sure ge e thoma ka re winter gaufi le go thoma akere, ba sepela banna ba ma-Irish le bana ba bona ba bashimane, and then ba kwa nageng ba ja dikgong jalo le jalo. So ka mo ga bo Jacob and most ka la jarata tše digolo kudu ke ka mo jarata go tšotletse sekanka se se ntšhi, mehlare mentšintši jalo le jalo. So ga bo Jacob le one ne ba dira the same, and then go tšela gore mola ke ntlo ya bona, and then kua khujana le ntlo akere gana ka mojarete mara kgole le ntlo mo le o sepela distance from ntlo to khona ya ntlo ya jarata akere ya fence, and then go be gona le ebane bana ga ntšhinkano le yona ke ntlo nyane e le gore go tšela gore e yakilwe ka
ka maplanka then mare ke ka mo ile gore maybe go berekiwa ka gona ba se ba tlhabile dikgomo tša bona goba dipudi ba tla di berekela gana ka mola eng jalo le jalo akere and then mola gaufinyana le bane go na le lešaka le legologolo ke dikgomo ke dipudi ke dinku ke dikgogo jalo le jalo and then go tšele gore le ga motho ona le ka mojarateng mara go tletse metlhare le mentšhintšhintši but then ya ba thuša because ge mare ga batamela ga ba senya kwa nageng ba nanagana ka mojarateng then ba thoma go dia dikgonyi ba ngatha dikgong gona mola and then go ba le mele gore ba kgona go di tšea gona ba dipaka gona gana ka mojarateng tša oma botse then winter ge e fitlha ba tseba gore ga ba sokole ka mo gae ka mo khintlong ya bona ba na le fireplace mo ile gore ba go tša mollo wa dikgonyi and then motse ka moka wa tutela a ba šomiše dihitera a bana metlhagase and mo ile gore ba le dintlo tša bona akere like mabati ke normal lock tšela tša segale no khiela fela akere a o tshwana rona mo ile gore motho ba le di-camera motho ba le di-butler doors motho na le eng le eng no ke ka mokgwa le community bona e be le ka gona gore re bile a se o tla le botsotsi ba bantši ke ka mokgwa le rona ba phela ka gona mara baagišane ba bona ba ile gore maybe ke ma-English bona bo tla kgwetšela gore ba na le all those things di-Wi-Fi di-eng di-TV di-cellphone technology everything is there so one day maraga a batamela akere and then letšatši le setse le thomile go subela ka pela so papa o Jacob ba romile Jacob gore a ye a yo tšea dikgong tše dingwe gape Jacob wa tseba re ke mošomo wa gage ga boa sekolong wa sepela o ya gana mola ka ena ge ka etlhathini a ya a prepare dikgong a tliša a bea mo gaufileng tlo mo le ba bea dikgong tša bona gona gore dikgong di kgone go oma mare ga se no fitlha ba seke ba sokola ba kry dikgong ka sekgauswi so Jacob ba ntše a lana mo lenageng a nnoši a ntše a le busy a dira dikgong ga ntše a dira dikgong or around bo past 3 to 4 letšatši le thomile go wela mola akere kore le thomile go wela ka na gore le sofile gaufinyana le go tshwara go ya ka nako a bona and then so ga ntše a lana mola a sa le busy ebile ke prepare dikgong tšela go di bofa ga botse gore a kgone go di rwala a kgone go di iša ka gae a bona light akere o ba le mo gaufi le khona ya ntlo ya gabo kore khona ya jarata ya gabo akere and then ka mola khoneng e nngwe on the other side ke ka next door lona ka next door mara lona ke tlhathi ntšintšintši ntlo ya bona e kwa kgole kore ga le mola le gona a kgone bona ntlo ya gabo a kgone bona ntlo ya ka next door ka re ga tlhathi nampile ga ntse le mola le busy ka dikgonyi then o re o thoma kwa kore a thoma bona light akere ga re matlho o bona light engwe e kgolo e round kore ka re bolonyana mara kgolo letšatši so akere o re light ela e bright go feta le letšatši ka mokgwa le gore e bright ka gona ga lebeletše light ela sa maketse gore ganthe light e ke kore e no floata so ganthe light e ke o diralang ka yona namka then shimola okay a ponya matlho ga a ponyelo ga a sa bona light ela then o bona something akere se tšwelela from the light akere ntwele ya tšwelela yena e lebeletše yena la mathomo e be sepela ka mokgwabolelang ka ona e be sepela ka maoto a 4 yena e lebeletše ntho la bona e le phofolo nngwe and then o re ya boya bo botsana akere a sa tlhabona tlhoga a sa tlhabona ga botse rona botse se ke phofola mohuta mama yena no ipotsa re ke tše dingwe tša diphofolo tša modimo batho ba believer kudu go modimo ke kore ke batho ba believer 100% go modimo and ba rapela very strong namka then shimola so but okay bona phofolo ela o bone light ela and then o bona phofolo o bona ile phofolo botse ka boya ba yona ka khala ya boya ba yona then o ipotsa re phofolo botse phofolo modimo o ye mokua o khatlhegile o lebeletše phofolo ela phofolo ela kore mo ileng gona o ka rena gore kore like a sort of ka next door akere and then o lebeletše ka moraonyana bona phofolo le ema ka maoto a mabedi a krema ka maoto a mabedi akere and then ya re weba ka maoto a mabedi ya 10 a lebella morago mo le tswang gona so o lebeletše ka morago a thoma a tshoga jwalo a ipotsa re no ye a se phofola modimo ye ke a demon modimo ka se le phofolo tše di so nagana o senko bona mpše e sepela ka maoto a mabedi wa bona e sepela ka maoto a 4 ka moronyana mpšela ya ema e sepela ka maoto e ema yola ka motho obviously o tlo tshoga so Jacob ana matshoga shimola ana matšhabela ga ya bane
wa bona phofolo e boela morago mo le jwang gona yena e boela morago e sepela ka maoto a mabedi. Jacob a tšhabela ga le dikgong tša gagwe ga fitla ga Jacob a se ba botse ka gore gape ke bone 1 2 3 a kere ka baka la melao ya bona e strict le yena o tšhaba ba botsa ona na re ga ka ba botsa papa ba tlo re go ra gore ga bone phofolo ya like a demon phofolo ya Satan go ra ona le ntho e dirileng e wrong that is why modimo wa mo punisha that is why a bona phofolo ja mohuto so a tšhaba go bolela o tšhaba punishment from bo papage a kgomola se botsa motho ka gae. Okay, beke ya fela beke ya bedi ya latela and then papa ba motse ba re Jacob kore since mola se nka tlhela saya and then o re ka mtlha le lora a se ba botse ne and then o phela a nagana ka yona then a ipotsa re no ge ke nagana ka yona ke believe ya bona o tsebe ge ke busy ke nagana ka phofolo e ke ya Satan ya demon ge ke nagana ka yona go ra re ke dira le yona e thomo nagana ka nna and then e tla boa gape e tlang attack or something so gore e se ke ya nagana ka nna e se ke yang attacker e re ke se ka tlhola ke sa nagana ka ena ke ntšhe ka ra monano wa ka akere. This is what we call telepathy mo e le gore o nagana ka something tsone ya diragala o nagana ka motho wana go founela o nagana ka motho wana a tswelela akere. Yes, it's true that's a plek tsa batho ke re o ka kgwetsa e le gore o na le manaba and then let's say o fila rona batho o ba wa tseba gore bo moketekete ke bona ba go loyang akere and then o kgaogane le bona ga o sa kwana le bona o kgole le bona tlogela o tlhola o nagana ka bona the minute o nagana ka bona le bona sign ba kry sign from the side ba tla thoma o nagana ka wena ba tla thoma go loya gape so o se ka nagana ka manaba a gago o se ka nagana ka batho ba go loyang o se ka tlhoa o tšea dikgang ka bona o bolela ka bona the more o bolelang ka bona ke the more e le gore ba tlo go attack le bona ba busy ba nagana ka wena that's telepathy. So a ipotsa gore okay e re ke se ka tlhela ke sa nagana ka wena completely a intšha ka monanong wa gage a ke keepa busy ka tsona but o re ka metlha ba ntse ba bereka kwa gae yena le papa phelamoše ba re ga mo lebelela ba bona gore o na le ntho e le gore e tshwenya ngwane wa ka oke ba motho Jacob why o le worried so o diragaleng Jacob a re ai papa a ona bothata a ke worried a ke no ba right ba netse mo tšhantšhe le ena no bolela gore ke right okay it's fine beke ya fela beke ya bobedi Jacob a kry-a senke a boelela mola papa ba motse ba re Jacob o swantse o tsamaye wa bona re winter e fitlhile jwale ne le sufi le a thoma jwale le thoma o tshwara sa le ka pela sepele kwa o feleletša dikgong tsamaya ke tla o šala morago ro rwala dikgong tšela tša mafelelo tšela re di dirileng nenne ngwanna re okay o lokile so ngwanna wa ya kua o tlo tsore yela ya phofolola o ntšhitše ka ra monana o ipotse gore a tsenya ka nagana ka yona akere so wa ya kua ana bothata ka moranyana ga le kua papa le bona ba tswelela ba thoma go ba busy ga ba ntse ba sa le busy le sofibile le thoma go ka re le a tshwaranyana so laetele ya tswelela ba e lebeletse gore Jacob o le bona laetela a thoma go tshoga akere because o gopola phofolo ele jwale akere e mo tshušitše ene ya sa tlhabona sefatlhego sana mara e mo tshušitše a ntse a e lebeletse ka morago namoka then Jacob wa tshoga lo ja papa ba moše ba re hey Jacob kganthe ke eng wa o tshogile so ke eng ntho ela Jacob a kry ena wa tseba a se a botse papa o botsa papa o re papa a re tšhabe papa ba re no emanyana ba e lebeletše ka gare ga that light ba bona tlhogo e tswa ka gare ga that light akere ba bona tlhogo e ke tlhogo yao ka re tlhogo ya mbia or tlhogo ya wolf or something mare ke kgolo ya tswa and then ntho ane bile ema ka maoto a mabedi ba re ke telele and then ebile go tswa ya bobedi akere Jacob a pešone o tshogile papa a re tšhabe Jacob monnola re no Jacob sepela ka gayo o bitša mmago a tla bone dilo tše ke di bonang and then o tšea bana ba geno o ba iše kwa re monyela kwa morago ka kwa basementeng le khuteng ka gona okay nomka then Jacob wa kitima o tšea bana ba le ba gabo le bosese ya ge o ba botsa gore banna ka romo ye feng and then o tšea bomma gore ma go na le ntho ngwe kwa e diragalang kua ganang mola gaufi le jarata papa o bitša a re so Jacob a seno botša bomma gore papa ba bitša and then Jacob le bomma ba sepela ba lata papa ba sa tla kgole mola mao Jacob ba thoma bona diphofolo tše bile ba thoma go goelela ba tšhogile okay and then ge ba fihla kwa papa o Jacob then ba gare ba lebeletše diphofolo tšela akere yanong ke tše dintšhi there are 3 now or 4 and then laetela ga isego akere and then ba bona gore 3 cause o tšweletše tše 3 pele ba bona di le ba
at the barn akere bane ka mogole se tlhalose ka re ke ntlonyana kgotse ba e dirile nyannyana ya maplanka jwale e le gore gantši ba tla berekela ka mogare ga yona so di le ba at the barn akere bane tse gore gaufi le lešaka lela akere and then ye nngwe yona e lebeletše ka mona ntlong e lebeletše ntlo ela Jacob kudu akere and then e thoma o ya direction e le gore e bontšha kare e ya kwa ntlong nampile papa Jacob ke tuma ka pela o ntlela le sethunya saka ene ba bolela ka sethunya ke dithunya tša segale ke sethunya se le gore a se strong se ka se bolae phoofolo yela ke sethunya se le gore ba ka se ke defend ka sona go phoofolo yela ke sethunya se e leng gore e no ba sethunya sa one gore ge setse le gore mohlomongwe letse go na le phoofolo gore ka moga e go betse e kwa botlhoko then ba ka no šomiša yona like ba nyako bolaya phoofolo ba ka no šomiša yona phoofolo ela I mean sethunya sela ba ka no šomiša sethunya sela go bolaya phoofolo ela ka sona okay a bana pe ba se tshola le magodu ka re ke pleke le gore a gona magodu ke magaeng so Jacob wa kitima o just thunya o fa papage a seno fa papage ba re wena ba re Jacob sepela o dula le bosese ya go kwa le bana ba geno and then o protect and then le fitlhekwa le rapele very very strong ye ke phoofolo ya ga Sathane ke demon ntwe sepela le o rapela mpile shimola Jacob wa kitima o ya le bana ba gabo ka mo ba be ka gona ba re ba rapela mola and then ka moraonyana then papa le bomao ka re ba shiftela mola gaufi le ntlo mola and then ba lebeletše phoofolo ela e gare e kore sa le distance nyana from ntlo mare lebeletše kwa ntlong kudu papa Jacob ba tshwarana le mao Jacob ka matsogo ba thoma go rapela ba gopela modimo tshwarelo diphoso tše ba di dirilego ba gopela modimo diphoofolo tše se ke tša ba theka phoofolo tšela di sepele tšela di leng at the barn di fetša di a le kwa lešakeng ba thoma kwa diphoofolo tša bona di thoma go lla di screama mola ba kuša re go bothata ba gare ba rapela and then e lengwe le bego lebeletše kwa ntlong kudu e thoma go tla jwale and then mao Jacob ba tšhabela ka ntlong and then ba khiela and then le bona ba busy ba rapela ka mona ba feletša ebile kore yela ya batamela jwale ba feletša ba tšhabela ka gona ka mona ka moreng e le gore ke a fireplace a ke ba re ke rumeng wa kgolokgolo ke mo le re gantši ba goletša mollo ka gona and then gaufi le fireplace ke kitchen ka mo le gore mao Jacob ba piela ka gona so ge bantši ba le ka mo ka moreng ewe at the fireplace room bantši ba rapela then ntho tsore yane ke bošego jwa le sofi le tshwere and then ba gare ba kwa dilo tšela mešito ya tšona diphoofolo tšela dintši di drya ntlo di kokota mo ntlong mo mabating di kokota ba rapela mafeletšong Jacob le bosetsa ba tshwara ke maroko ba ya ka boroko so Jacob o phoforoša ke kwa bomaga ba mo tšhikintšha then ga bula mahlo kgotse le re go sele ba re wena ba re Jacob papa go setša ile kwa at the barn o setša ile kwa lešakeng mošale morao le o bona na go dira ka tšeng everything right ngwana ka se ka tshwenyega re safe dilo tšela se di kgone tsena ka ntlong modimo re thušitše modimo kule thapelo tša rena o re tshwaretše dibe tša rena okay Jacob wa tsoga šimola o ya lešakeng o latša papage ge ba fitlha kwa ba kgotše le gore diphoofolo tša bona ka moka di hwile di bolailwe ene ga bohloko ba ena le phoofolo tše dintši ka moka na tšona di hwile ga one le gore ya phela so ba cheka a ona phoofolo e phelang di hwile mokana tšona so bona ba no leboga bophelo gore le ke le re phoofolo di hwile phoofolo tše re phela ka tšona ke tšona di re fepang ka mo gae it's fine but at least re sa phela modimo o savile maphelo a rena akere and then ba boela ka gae mola ga ba fitlha ba nna meeting papa Jacob le mao Jacob ba botša bana ba re le ska ba laleka la botša motho lo mo teng ga gona motho wa community a rena le gore swantse a tsebe taba eke because ga ba ka tseba fela ba tlo re gore a re gona le mongwe wa leloko la rena goba o na le mongwe wa family ya rena le gore o dirile ntwe mpe mo e leng gore modimo o mo phanishitše o re phanisha ka go romela tšona diphoofolo tšela so le ska ba laleka la botša motho ge le ka botša batho ba tlo re koba at the community ba tlo re koba mo nageng eke and then yano ba sephiri sa bona ene šimola ba botšišana ba re okay yena nka kala re diphoofolo moka tšona re hwile re ya go dira jwang papa Jacob ba re a gona taba re tla re ka tše dingwe then mamotšhe ba rena okay yana ge re ya go reka tše dingwe ka re batho ba tseba rena re humile re na le mašaka a o tlala dikgomo dipudi jwalo ro ba botša gore eng then papa Jacob ba re tlano ba botša gore di be di lwala tša kgwa one by one
okay, it's fine ya fela mokgono wa ke nnete Papa Jacob o dirile ka mokgono we, then a thoma re ka diphoofolo tsela ka leswa I get, and then o tloga mo Jacob le papa ba ile ba sepela kwa ba ya leshakeng ba kolomaka diphoofolo tsa go ba lahla kwa nageng mo ba lahlang gona, and then wa ba clean, and then ba clean jare tsa bona, and then ba reka diphoofolo tse dintshwa tsa tla ka gae. So since that day a seng ba tlhola ba sa bona light yela diphoofolo tsela seng tsa tlhola di satla I get, so ya ka bona ba savile ke modimo. Okay, so God is great guys, God is great, thapile botlhokwa I get. So gore moshimane wa King Jacob a shela botsa mogwera ga story se or after moe ba ile ba sepela yena le mogwera wa gagwe I get, Jacob le mogwera wa gagwe ba sepela ba ya gona le kinyaneng gona mola kore sort of le damunyana so ka mona le damu le la gona le ditlhapi ba ya mola ba ya go thea ditlhapi. So ge ba ya mola ba thea ditlhapi Jacob le bella mokgotsi go o bala skipa sa gagwe wa bona skipa se lape se na le se droile Bigfoot, gona le picture Bigfoot, gona le batho ba ke ba di cryptid investigators ba ke ba go investigator di phofo tsa tshwane di Bigfoot di Dogman le tše dingwe jalo ba gore ba botlhale ba very creative these people mo ileng gore ba kgona no reka dikhipa tše di itseng mo ba rekang gona tše di plane, and then ba reka metšhini ya bona, and then ba dira di print tša di Bigfoot jalo go tšelo ba direkisha I get. So mogotsa Jacob le ena ba moreketse skipa sa tshwana se ne sewe ka gae o se apere. So Jacob ga bona skipa se la motšha re wena mogweraka wa go apara skipa sa ba le devil sa ba le demon namka then mogotsa Jacob wa tshega gore a se demon ke Bigfoot namka o le wa motšha re ke demon ke bone ya go tshwana le yona, ke bone tša go tshwana le yona tše e leng gore di bopegile jale ka a wolf goba mpša namka then wa motlhalosa Jacob thoma tlhalosa mogotsa wa gagwe gorena e be ile jwang a kere go describe diphoofolo tšela, then mogotsa wa motšara ke Dogman ke phoofolo ye le gore ba bitša re ke Dogman, then ya ba gona mogotsa wa motšha na o e bone kae ya ba gona Jacob a tlhalosang story sake mara mogopela re o se ka wa botša motho le ka gae o se ka wa ba botšiša le papa o se ka wa botšiša ka re go ka dira sowe ke tlo tsena ka mathateng, and then le rena e se community re tlo tsena ka mathateng ba ka re koba community rena ya ma-Irish ba ka re koba, so ka mokgwa le re go diragetse ka gona okay. So go ka lebelela lona that light yena diphoofolo tše di tswileng ka re ga yona ke ntho e re bitša gore ke a portal, go na le video ngwe ke boletše kana ka re le se ke la bula di-portals a kere. So motho o kgona go bula portal ka lapeng la gagwe, so portal e kgona go bulega mo nageng e bula ke diphoofolo tše dingwe. Portal ke lebati la o ya into the other realm, ke lebati la o ya into the other realm a kere. So seipone sa gago sa ka gae se kgona go bula a portal, ke tla ke dira video I think sale ka dira video ke bolela ka dipone, then ke tlo bolela mo ka seipone a kere. Not every seipone so se rekago goba dipone ka moka tšelo wena wa direka e tla le di-portal no gantši di-portal di bula ke batho a kere, go na le tsela tšelo ba bula di-portal ka gona a kere. And then ka ntla ka tla ka dira video ke lemoša gore o se ka dira 1 2 3 mo seiponeng sespone sa se ka sa ba soloso ka kwa la re automatically se tla bula a portal. Portal ke lebati la o ya into the other realm I get, into the spiritual realm mo e leng gore o tlo kgwetele gore ka moga le thoma o tshwenya ke dilo le tša tshwana le di-demons di ka tla, other spirits di ka tla tša go tšhoša jwalo le jwalo I get. So go ka lebelela tšona gore ye ke confirmation ya gore di-Dogman ke diphoofolo tše e leng gore go ka lebelela ga se tša lefase la rena, di tšwa from another realm, di na lefase la tšona but di šomiša a portal go tla ka ra lefase la rena I get. Same thing applies to Bigfoot, go na story se ke tlo se dirang sa Bigfoot I get. A medium I get medium ra tsebo rena ke batho ba bereka jwang I get, medium not a psychic go na le medium e nngwe le gore o kgona go communicator le bona I get through telepathy I get. So ke tlo le tlhalosetša story sa bona rena o re ga bantša communicator le di-Bigfoot a ba botša di-questions o botsitše question tša mohuta mang ba arabile ka tsela mohuta mang di nyaka eng ka lefaseng la rena okay.
ke sona story se ne ke rata go share sona today. Ke tlo dira di-video tse le gore ke tlo le botsa di-story tšaka tse le gore dilo tse le gore nna ke ile ka di-experience dilo tša go tshoša akere. And then ge ke fetša go di dira those stories, they are just few. And then if motho o na le story sa nyakang go nromela sona sa go tshoša se le go rata go se share le batho, o ka romela sona ka email yaka, and then ke tlo bala story sa gago. Nka se bolele mabitso a gago a nnete unless le re o nyaka ke bolela. And then le lefelo leo leng mo go lona same thing. Ge le re o nyaka ke bolela lefelo lewe, ke tla bolela, but ge le re ga o nyake ke bolela lefelo, o no bolela ba re gogo se ka bolela lefelo le ke tswa mo go lona, a ke nyake gore batho ba tsebe taba eke, then e tlo ba one of our story telling akere. Okay, ke a le leboga, ke a tshepa le types ka story se. And then well ka ra story se ke re ke thutileng gore tsona diphoofolo tša go tshoša tša go makatša ga di tswa ka lefaseng la rena, di tswa lefaseng la tsona, and then di šomiša a portal go tla ka lefaseng la rena akere. That's why ke bolela ke re seipone sa seipone ka gae se kgona go bula a portal, se kgona go bula portal mo e leng gore dilo tšela di ka kgona go tla tša tsena ka lapeng la gago through seipone, because seipone sa gago it's a portal. So re se ke ra bula di-portal mo diiponeng tša rena. Ke a leboga.